za shuti umukunzi wacu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye, biraterwa n'ingengabihe yaho udukurikira uherereye. Nyaboneka rero nta kindi wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikandaho, ubundi tukajya tubana hano gatanu kuri gatanu makuru yacu abagiye agezweho. Ngira ngo ntibikiri inkuru umunsi wose twari twamye tugenda tugaruka kwiraswa ry'ikibuga cy'indege cya Kisangani. Iriraswa tugiye kuba tugenda tugaruka ku mubare w'abantu nyabo baje kuba bagenda bagwa muri uku kurasa kw'iki kibuga cya Kisangani. Turinjiramo tunakwereka ubugambanyi bwabayeho kugira ngo iki kibuga cy'indege cya Kisangani kize kuba kigenda kisanga kiriho kigenda gitwikwa kiraswa, dore ko cyatwitswe kirakongoka. Turaza kuba tugenda tugaruka n'ubundi ku makuru yacu agiye atandukanye agezweho. Turaza kuba tugenda tugaruka ku barwanyi b'umutwe wa M23 bongeye kuba bagenda barasa diviziyo ya kane yarindaga ikirere cy'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Cyarasiwe hehe? Ese cyarashwe n'abandi? Byose mbigufitiye hano gatanu kuri gatanu. Ni nako kandi ndaza guhita nihuta ngaruke ku bantu 10 bapfuye hano muri Masisi nyuma y'imirwano ikomeye cyane ikomeza kubigenda iba hano muri Masisi. Iyi mirwano ikaba igenda isiga hagenda haboneka ibitendo, abapfa benshi bagenda biyongera hano muri Masisi. Twaza kuba tugenda tugaruka kuri aba bantu 10 baje kuba bagenda bitaba Imana hano muri Masisi. Ndaza kuba ngenda ngaruka kuri Minisitiri w'Ingabo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uri kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi i Bujumbura. Ahangaha hagiye kuganira na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Bagiye kuganira iki? Byose mbigufitiye hano gatanu kuri gatanu. Nyaboneka rero wowe icyo usabwa mu kutajya kure y'inyakiramajwi, ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu mu makuru yacu abagiye agezweho. Ikibuga cy'indege cya Kisangani cyongeye kuraswaho na drone, ngira ngo ibi byo twaje kuba tugenda tubigarukaho mu makuru yacu ya kare yaje kuba agenda atambuka. Iki kibuga cy'indege cya Bokongo giherereye mu mujyi wa Kisangani ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Tishopo ku cyumweru itariki ya 24 cyagabweho ibitero. Nyuma iyi ikaba ari inshuro ya kabiri kije kuba kigenda kigabwaho ibitero. Abanyamakuru n'itangazamakuru byegereye leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bivuga ko drone 2 zahanuriwe kuri iki kibuga cy'indege yuko zihamya intego yazo zari zifite, dore ko zazaga kuba zigenda zirasa cyane kuri iki kibuga cy'indege. Icyakora andi makuru akaba avuga ko kiriya gitero cyasize ikigo cyahurizwagamo ibitero bya drone by'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gisenywe. Bivuga ko kandi hari abasirikare bo mu ngabo za leta ya Kongo Kinshasa baje kuba bagenda bakomereka, ariko nanone bikaba bivuga ko hari kajugujugu yari irimo abarwanyi b'inyeshyamba za M23 nayo yaje kuba igenda iraswaho iza kuba igenda isubirayo. Nyuma y'iki gitero ingendo z'indege ziva n'izijya kuri kiriya kibuga zabaye zihagaritswe. Mwibutse yuko mu minsi yashize nabwo uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 zari zabashije kuba zigenda zirasa kuri iki kibuga cy'indege, ariko icyo gihe nta muntu wigize abasha kuba yagenda akomereka cyangwa se ngapfe. Ariko maginga yangaya ho biratandukanye, kubera ko hari amakuru avuga ko abarwanyi nibura bagera kuri 15 ku ruhande rwa FARDC baje kuba bagenda bakomerekera muri iki gitero. Kugeza ubu ntiharamenyekana cyane umubare wa nyawo waba bamaze kuba bagenda bapfa, ariko byamaze kuba bigenda byemezwa ko ASM 23 ariyo yari yaje kuba igenda itera kuri iki kibuga cy'indege. Mu nshuro ebyiri zabanje umutwe wa ASM 23 wigambye ko ari wo wari inyuma y'iraswa ry'iki gitero, nubwo maginga yangaya ntacyo ragenda ubivuga.
ibi byari nyuma yo gushinja ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa kukifashisha kukigaba ibitero mu duce uriya mutwe ugenzura, by'umwihariko mu hantu hasanzwe hafitiwe n'abaturage benshi cyane. Ingabo za leta zimaze iminsi zarakajije ibitero bya drone mu bice umutwe wa M23 ugenzura, dore ko ugenda utakaza abasirikare umunsi ku wundi. Ibi kandi birimo ibimaze iminsi byibasira cyane cyane igice cya Minembwe gisa. Mu minsi ibiri ishize ingabo zanagabye ibitero bikomeye bya drone mu duce twa Rubaya ndetse na Rumarangabo, aho bivuga ko nibura bamwe mu barwanyi b'umutwe wa M23 baje kuba bagenda bahasiga ubuzima. Ibi ni ibitero bikunze guhitana ubuzima bw'abasirikare benshi ndetse n'abaturage bagakubwa mu byabo. Ngira ngo muribuka ko Lieutenant Colonel Wiringoma wahoze ari umuvugizi wa ASM M23 nawe yaje kuba agenda apfa muri ibi ibitero, ndetse ugakurikizaho ibindi bitero byazaga kuba bigenda biterwa bikaza hano mu mujyi wa Goma, bikaza kuba bigenda byivugana umwe mu bakozi ba UNICEF. Nubwo ibingibi biyo bigenda bivugwa, umutwe wa M23 ukaba wamaze kuba ugenda wigamba ko washenye warashe kuri diviziyo. Ubwo nivuga diviziyo mwumve igice cyarindaga ikirere cy'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa ASM M23 wagabye igitero gikomeye ku kibuga cy'indege cya Kisangani mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho amakuru atugeraho kandi baje kuba bagenda basenya ubwirinzi bugiye butandukanye hifashishijwe drone. Uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 ukaba wakomeje kuba ugenda ukaza ibitero nyuma yaho uvuga ko uri kuba ugenda wihorera ku gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nacyo kimaze iminsi kigenda kibagabaho ibitero bigenda bihitana abatari bakeya umunsi kundi hano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo ibi bikomeje kandi hano i Masisi abantu bagera ku 10 b'abasivile na warikare baze kuba bagenda bicwa mu bitero bikomeye cyane, bivuga ko ari ibitero byagabwe na FDLR. Umutwe wa ASM M23 watangaje ko abantu 10 biciwe mu bitero byagabwe n'abarwanyi b'imitwe ya FDLR Wazalendo mu bice byo muri teritwari ya Masisi na Warikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. ASM M23 mu itangazo yasohoye umuvugizi wayo Lawrence Kanyuka yavuze ko ibyo bitero byabaye mu ijoro ryo kuri iki cyumweru itariki ya 24 Gicurasi ahagana saa moya z'ijoro. Kuva ku itariki 24 Gicurasi 2026 ahagana saa 4 z'ijoro itsinda rinini ry'abarwanyi ba FDLR rifashijwe n'imitwe ya Wazalendo ryagabye igitero gikomeye kandi cyateguwe mu midugudu ya Maremo muri Karemi iri hagati ya Masisi ndetse na Warikare. Kanyuka yavuze ko muri Maremo abaturage 7 bishwe, abandi 3 bagakomereka bikomeye. Muri Karehe ho yavuze ko abandi abantu 3 bishwe, 9 barakomereka ndetse hanashimutwa umukuru w'umudugudu. Yagize ati muri Karemi abo barwanyi bishe abandi basivile. Ibi nakwibutsa ko ari byo bikomeza kuba bigenda bituma abaturage benshi bagenda bibaza ku bushobozi ndetse n'ubushongore n'ubukaka bw'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23, kuko nimba uvuga ko urinda abaturage ukaba ibi bice byose biri kugenda byicirwamo aba baturage ubifite, iyi ni imwe mu mpamvu abantu benshi bari kuba bagenda bibazaho kandi banibaza kuri uyu mutwe ukomeza kuba ugenda ugaba ibitero ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru kandi, nyuma y'ijoro ryo kuyu wa mbere mu mujyi wa Uvira nubwo mu nkengero zaho muri Kivu y'Amajyepfo havugwa imirwano ya hato na hato, Visi Minisitiri w'Intebe akaba na Minisitiri w'Ingabo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Gayi Kabombo wa Davita kerekeza i Bujumbura murwa mukuru w'ubucuruzi wa Repubulika y'u Burundi, aho biteganyijwe ko agomba kugirana ibiganiro na mugenzi we
Burundi Mahwi Shatari Ninjembe aho bazaba bagira byinshi baba bagenda baganira. Ibi ni ibiganiro byabo biri ibanda ku bibazo by'ubufatanye bwa gisirikare hagati y'ibihugu byombi mu rwego rw'akarere gakomeje kurangwamo ibibazo by'umutekano hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Cyane cyane biteganyijwe kandi ko impuguke z'impande zombi zizakora imirimo yo gusuzuma no gushimangira ubufatanye bwa gisirikare ku ngabo z'u Burundi zikorera n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kurwanya abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23.